Whaatalo whātu talafola radio Samoa le nei fo I tae au, alo mai o tala o leso lua. E whaatanga le pāti le national o na tala mai tua kiwi seiva tangata ilano le taitolu se fulu tausanga. E totongi e bond o whale mau totongi. O le whaasilisilanga le ale sa upo le pāti Chris Bishop, a o whaalawi loa ta iala o le pālota I le universitea au Kilani. E o atu I le 5 tausanga ma whaiona wha o ngai kiwi seiva a ilato nei. Ma o le tupe fo'i o le atala mai le kiwi seiva e totongi e le bond, o le alu sa o lava I le tenancy services. O tupe fo'i nei ma whaiona toi e totongi ai se isi bond o se whalefo e a ngai iai. O se whainga wo whai mai le national o lona mana onga, ia wawe ona inivesi tupulanga talavu ia lato kiwi seiva. Ma ave o se whaaputu ngā tupe e umi ona teu. O se whainga talitonu le pāti, o le a whaawhainga o fie o na maua bonds o whale mo I lato e anga waa. Ma o whai mai ai ma le national, o le au lato toe teu teu ina fo I le tū la fono le kiwi seiva. Whaapea I manisi o ta iala e mo o mio na sui e le ngata I whale tupe pa whaalapo tupoto ngolo o te wai kiwi seiva. Ai whaapea le tenancy services. O le mea moni e lewa ve maua se tali o le whaafita uli o lo pisi matumutu muaile to atele I emergency departments for ED. Ripotia le whaatumu li o emergency departments I le tele o vaingo le tunu, mitai, e le o lava le au whainga alwenga. Tala mai kala estete, whaase lau sifulu ma le lua tangta sulu atu I le emergency department, I totono le lua sifulu ma le whai tu la. Ma I moli maua maafua lea, ona o le to atele o ngase, e le I mawhaiona maua se appointment eva a yele fo mai wha le ainga, ai wha apea ma le malose le pepesi o le fulu. Mai le minister sai fo maloloina Dr. Aisha Vero, o le alavolo o ngā lue le malo e le mawhai e sa ili se fafol wha afitauli. O lo o tumutumu ai le to atele emergency departments, peita ai. O le te leo le afianga na mafua mai lava I le COVID, ma e umi se taimi e to e tau wha afoi ai le mea sa iai mua. Wha mauni a foi le minister, e le o lava le au whainga alwenga I emergency departments. O le asolona lua talo na e le kuata tolu a o ngā whanau o le neitau sanga wha le awa onga, a o leo o tala noa leo noha o onga mai o whanau mai le fale. O le toa ngao whaia onga, ma le fiwo a onga I sa ili nisi whaia onga. O le mafuanga leo no wha malo si o whanau a onga, e whaawa mai a onga mai le fale. Ma ua tala fou, o nisi o a onga o le ua sa ili mai atunu ma maoni a lato whaia onga. E pe ona whaia e la onga maua lunga Greymouth. Ma I reporti le news hub, o lea wha ato a toa leo whaia onga le polisi, mo le ulua I taimi o le neito sanga. Mo le mauli presidente o le asosi o whaia onga wa onga mawululunga. O le whaafita uli tele leo lo ia I le taimi nei. O le lava o whaia onga ma ua tutusa I lava maisi pisi nisi. O lo o paso e sa ili ni tangata whainga alwenga. Ua sa waima le lapata inga, e ono o I le tūlanga o le hao onga mai le fale whanau po o le wha moe I atunu I fafo, e sa ili mai ai nisi whaia onga. Ua iei suinga wha au popo o polo misi mai ele malo wha asanga I soli tū la fono, o lo o tau la muai tupulanga talavou. O le mai ai o le fono le kāpeneta na nāwhina wha ilo mai ele pāle Mia Chris Hipkins, o se tasi o ia suinga, o le wha apipi ile ia o se isi wha upopo ngai mawhaiona wha asala tangata mātutu o lo o wha o ngā ina talavou, e solia le tū la fono. O se teu ngai ono no fusala ile tangata matua ile whale pui, ile o atu ile se fulu tau sanga. O le suinga fo ile nei na toi sui muli ane pea ma le tūla ma le awhawha mtalanga mai le officer pāle miana nafi. Ma whai mai ai le o se whaupoponga fou, ua whai ele malo, peita ai. O whainga nei o loo na ia i e tangata mātutua tupulanga talavou e soli le tūla fono. Ua whai mai e manisa tua inga o se suinga whaatatope, ma o se luma le malo le sasi o ana whaupunga. O soli ngā tūla fono nei o loo patino i le suinga le nei o so whainga ngā oi o loo toe whao ngaita avale. Po o ngā oi nei o loo tele na whai e tupulanga talavou la iti. O loo tū maulawa tua inga le national, e le ma mawhai le malo soli tū la fono nei, ua ti ngā I nai tangata a e maise lava pisinisi. I wha maunga, o lea na wha alua ina le lua afe lua sifulu lua o so wha inga nei a fiaifale o loa wha atusa I le lua afe sifulu malevalu. Pei ai, a o alu I lunga soli ngā tū la fono, I le wha atusa tusango o lea wha I o tangata mō lia o lo maita winai, le sau I lalo e tusa malevalu pasene. Matala wha aiu, ua lua pālota wha apolokiki so o mawhai e le National ma le Act o na ausia no fuala ua te o siai sa whai ngā malo. Wha ai unga leo pālota wha apolokiki o le One News na wha ailo mai ana po, ma ewi o le lua points na pa uai le National, ai wha o popo le tasi mo le Act,
I le tu whaatasinga e mau e le National le Fast-Fulu ono no foa, ai se 15 le Act ma mau waino foa e ono sfutasi. Mo le Labour e 2 points na pa uai me le paloto uni. Alu I lunga le Greens whaapea le Pātia Maori, ma atu whaatasi le to'otolu lea, e mau waino foa e na o le 5 Ai le pale mia fia iai tangata o lo tu mau pia Chris Hipkins I le tūlanga mua, so atu iai Christopher Luxon o le National. O le to'atele o tangata na fesilingia le palota le nei, a o wha mau popo ai le vaiaso tālu ai, o lo fina wina watatau o na iai se system e whai tutusa o mai la fonga tutongi, a tangata ni usila wha apea I male tatau o na tutongi la fonga o capital gains. O tala na o le nei tai au, manuia le aso.